Khume ngwetibethe ntsena kuvulavula ya khume mbiri inhlekana mingiselo mngana lona ne-FM nakuhlekanisa kora ngingisela xitichi lexo ko ngoba khona ingisela uri la Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo na wikuma ku-audio streaming ya mngana lona ne-fm.co.za hi ta lava va ndhawu le rihanyo va ta hlamusela kahle timhaka letiya ta diphtheria ku kahlekahle i mavabyi ya muxaka mone loko va ku hi fanele hi va na vukheta hi va na vuxiyaxiya swi vula yini hi fanele hi endla yini ku va hi tisirhelela ka mavabyi yo yalawo inhlekana mingiselo mena ku ri ku Afrika wa vulavula humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga fikele ka fukupela wona yan'we nhlekana lowu mhaka yaleyo tika mhaka yaleyo tika ya ku kahlekahle va ka yena tiko leri ro va ku tlheleleni ndzhaku kumbe ko va na swin'wana ni nga swi twisiseki mina tanihi munhu mavabyi ya cholera i man'wani ya mavabyi lama a ku vulavuriwa hi ku aha vulavuli hi wona Afrika-Dzonga kambe hi lama ya vuyili kanjhani n'we mi tiva ku timhaka ngopfungopfu n'wina vaongori va madokodela n'we mi tirhaku na timhaka ta swa rihanyo hi pfuneni vakani kasi vuvabyi lebyiwani byi nga va byi vangiwa byi nga va nxungeto wa byi ka byi vanga hi yini ngopfu ku pima ku hi ze hi tikuma tanihi Afrika-Dzonga ha vulavula hi timhaka ta cholera i cholera kumbe cholera hi va ka hi le ka 0860002543 i mhaka leyi lava ku vulavula hi yona namuntlha mingiselo mkarano FM ta va ka hi bula na vona va le Hammanskraal va hi byela ku kahlekahle ku endleka yini kwale va nga ko hi timhaka letiwani na ku MEC wa timhaka ta rihanyo va ta vhe va hi pfuna ku twisisa timhaka ta ku xana loko hi vulavula hi cholera leyi hi va hi kha hi vulavula hi mavabyi ya muxaka muni lama ya talaka ku vangiwa hi yini hi ta va hi ri ra MEC wa le Gauteng wa timhaka ta rihanyo lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela yeleyo handle ka sweswo mingiselo mungana lona FM timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona hi ku tweli ka 0860002543 tirhisana mathevula dp@sabc.co.za hi ndlela yeleyo ku na timhaka to tala leti ti nga ko hi ndlela yaleyo ku fana na mina ku hela ka vhiki ka me a ku ri kahle ku fika loko tolo va ku ri kumba van'wani ku ri ka ntlhanu wa tiyindlu kusuka laha ni tshama ko va dlaya nguluve vona dlaya nguluve ku vhe ku sungula huwa yin'wani ene vo lo hira laha a ni tivi ku hambi yi fanele ni byela vo kumbe mi byela a ni va chaveni kumbe ni byela vo kumbe ni byela kumbe ni vheta xikan'we ni ya byela loyi a nga va hirisa hi ku lona dlayiwa nguluve laya tolo madyambu a ha tlelangi na huwa man ene a ni hleketa ku va ta swi hleketa ku na vanhu va ya ku mintirhweni ku na vanhu va ya ku swikolweni hoy vo setile ku dumeni boteriki mi va byela eAfrika wa vulavula ka mugana lona FM hi ku timingiselo me ku khome timhaka hi le ka 0860002543 timhaka ti tele a hi ku timingiselo me ku hi leti nga na to hi ti ku hi leswi hi lava ku va hi bula hi swona namuntlha timhaka ta le Hammanskraal timhaka ta mati kumbexani hi bula hi yo mhaka leya mati leyi ya ku kahlekahle mfumo lowu wa hina kumbexani hi pfumela a wu swi koti leswa xilungu na swi tota holova na vanhu vo tala la loko se ni vulavurisa leswaku swa xilungu a ni se swi to va swi kha swi tisa miehleketo ya ku ongeti i valungu va kota ku timhaka ta mati yo famba hi tiphayiphi na nkululu hi mhaka yeleyo kumbexani ku ta va ku ri ku ta va ku ri swo swi nga va ku swi ni fikisa kwalano ni kombela hi vulavulanyana ka ntsongo kumbexani hi pfumela ku mfumo lowu hi fambisaka a wu swi twisisi timhaka ta mphakelo wa mati a wu swi koti wu tsandzeka na mphakelo wa gezi loko ni kha ni vona Pirates yi tlanga na Amazulu ku hela ka vhiki ni vone na ku va tsandzeka no cheleta stadium xinene mati stadium se a xa ha ri se xo hundzuka ground leya ya le Newborn ma yi vona ground leya Newborn laha ka tlhelekele ka dis ye le jiweni se misava Moses Mabhida stadium va tsandzeka no cheleta byasi khona man khona 0860002543 a hi ku timingiselo me ku n'wangulo wa wena wu ri yini wo sungula mingiseri loyi nhlekani Basho muhasho. Hi pfukile hi nga vona man. Hi pfukile. Okay, tiko ra hina ri le ku dzindimikeni. And then we are nearing what I can call an implosion. Later yi nga ta endliwa hi ku pfumaleka ka vukorhokeri lebyi mfumo ngopfungopfu municipality ku nga va ku ri metro ku nga va ku ri district ku nga va ku ri local level or category of a municipality
va fanelaka ku byi yisa evanhwini. Sweswi mikhambi ku mi ta vulavula na vanhu lava va nga ta hi nyika timhaka ta le Hammanskraal, which is good. Ingaku ku na ku rivala ku ku na constitution leyi yi provide-aku ku swiyenge leswi ni nga swi hlaya ku nga metropolitan, ku nga district, hambi ku ri local, swi yisa vukorhokeri vanhwini. Loko ku ri ke ni va rivele, loko ku ri ke ni va le ku yingiseleni, a va yi va hlaya eka section 162 subsection 1 ya constitution ya hina, va ta kuma leswi ti-objectives kumbe swikongomelokulu leswi timasipala ti fanelaka ku swi yisa evanhwini. Vhiki leri nga hundza kwala ka rin'wana ra masiku enongonokweni ni fane ni va ni ri kahle swinene loko ni twe political head a xifundzenikulu xa Limpopo xa va comrade Bascop Makam va hi tiyisisela leswaku va ta kumeka va kha va landzelerisa ka van'watimeyara na ti-municipal managers ku kumeka va vona ku vukorhokeri kasi vo va nga ri ku byi ndliseni ku yini kumbe laha va tsandzekaka kona hi kwihi. Hi mhaka ku tanihi political head ya Coxta ka xiyenge lexiya va fane va kumeka va khoma samboko va tsambutela vanhu lava. Loko ku ri ke ni va kuma ti-report vo fane ka vula va tlhela va ya ti enerisa vona hi voxe ku ti-report leti ni ti kumaka ta fambisana na leswi vanhu ehansi va kumekaka va swi kuma kumbexani va tsandzekaka ku swi kuma na. Hi mhaka ku lexi ni xi vonaka tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga sweswi loko ri kha ri dzinginika hi ndlela leyi dzinginikaka yona na chuha ku leswiya hi nga swi vona hi July ya 2021 swi nga kumeka swi vuya hi ndlela yin'wana. So loko ku ri ke ni vanhu va swi tiva leswaku vo fane va yisa vukorhokeri vanhwini, a va yisi vukorhokeri vanhwini. A ndzi tshama ni twa ti-municipality ti le ku xoteriweni hi timali, and loko ku ri ke ni va fanele va xotela hi timali ta ku yisa vukorhokeri vanhwini swi vula ku va fanele va ya gongola ka provincial level. Provincial level yi ta swi ta ku fanele swi yisa ka national. So hi leyi ni vonaka ingaku ku ya mahlweni yi ta hi hlupha tanihi tiko hi mhaka ku vanhu lava ingaku a va swi tivi ku va fanele va endla yini, but ni tsakini mhaka ku MEC vete va ta kumeka va kha va swi landzelerisa leswi ku nga ntirho wa vona kumeka va kha va landzelerisa ku timasipala leti kasi ti hluleka kwihi, hi kwihi laha ti fanelaka ku pfuniwa kona ku tiyisa vukorhokeri evanhwini. So no pfumela ku hi ta va hi vona swin'wana swo antswa kusuka sweswi ku ya mahlweni hi ta ku i mangu ka vula loko hi vone mavala. Muhaxi ni khensa nkarhi wa n'wina. No Nkomo khensa swinene mingiseri Mgadalona FM 0860002543 un'wana mingiseri lo nhlekani a ku na munhu la 0860002543 hi ndlela yo le a hi ku timingisero mehe ku n'wangulo wa wena wu ri yini ta ri teka riqingho ri ku ya emahlweni andaka leswi kuna Kral a kusuhi ne le ka Majos ne le ka Kuzana ne le ka Masiya lava nga kona Mganalona FM yi ta tisela nongono ku hlawuleka kwele ku rini tshama u ri endleve kambe ke ku na mingiseri lo nhleka n'wana nhleka aye papa yi pfuke hi vatomi njhani na leswo tala swi lava n'wina mina lexi ni tsakisaka i ku n'we minkulukumba ka mina se ni kombe ku vutisa ku timhaka loko n'we ka mikula cholera yi ri kona yini cholera a ri kona hi ntava a yi ri kona a hi kuma lomuya mavonelo ka ku ndliwa xikontiri lexi a Pfunda Maria lexiya xi endliwa hi ri kona ivi mi kuma ku lomu va celaka misava ku na madamu ivi ku ya ku khiteni a wu ta wu na yona hi bakiti mani a swi ri kona swo chavisa sweswi yi vuya ku futhi mara khalangu loko ni byela muhumelerisi ni te ni la ku vulavula hi vukorhokeri kambe ni nga ta byi veka hi ndlela yin'wana leyi a byi ni karhata vhiki leri nga hela amoyeni loko ku kha ku vulavuriwa hi timhaka ta mapatu. Okay, right, ni ti vutisa ku ri impelampela ho wu venga mfumo na kumbe impela leswi vayingiseri vo tala va vulaka swona va ri la hi swona na. Loko a ku ri mina mfumo a ni ta ku a swi twa swirilo swa vayingiseri kumbe swa vanhu va tiko kambe a ni nga ta pfumela mina loko a ni ri ka xiyimo xa ku va ni ri ni driver train ya tiko ku ri a hi yimiseni train leyi languta ndzhaku ku leswi va korhokeri ku vulavula na tatani Bascop Makam va pfumerile ku ri a ku nga fanelanga ku khuriwa xitarata loko ku ve na rifu sini ku hayi khona ku va na tivani va vule mhaka yaleyo na kona ku hi ta swi landzelela. For example loko ho teka munhu hi n'wi nyika ntirho
hi ku a hi nge i job description hi ku nyika 1 2 3 4 yi ta fika ka 5 ku swi nga leyi ivi number 1 u swi tirha na number 2 u swi tirha na number 4 na number 5 u swi tirha a hi fanelangi ku bela mavoko hi mhaka ku hi leswi a wu tela swona actually mara loko wo tsandzeka number 3 na 4 hi miyela na hi mhaka ku i koti number 1 na number 4 na a hi swona hi fanele hi lemukisa hi rila hi swona swilo leswi mara na ha vula ku ri mfumo loko onge a wu swi kota a wu ta ku no va se hi le timhakeni la a hi ringeteni ku kombisa vaakatiko ku ri a hinkwaswo swi nga onhaka mavhila mamovha leyi a ma humangi hinkwawo ya kha ya famba ivi na hina hi ku hi ta chava nkarhi wun'wanyani kha va nga ku hemba hi ku mfumo lowu wu le ku tirheni ka 0 mara loko munhu a lo nyangatseka ku a ni voni nchumu loko a ni ri mfumo a ni nga ta tlela loko a wu voni nchumu ni mani hi ku komba ku kwihi ne le kwihi hi le ku endleni ka yini for example xo hetelela loko mo languta mapatu magravele mi nge le xikarhi ka xitandi na siku na rin'we vaakatiko a ndzi tshama ni va twa va ku hi lava xikontiri ku va galiyoni ri duma ri ya khurhela a ni voni ku a swi za swi lava ku swi endliwa ingaku no i achievement yikulukumba kumbe ku tirhiwe swilo swikulukumba hi leswi a swi fanele swi endliwa se sweswi ni hleketa ku ri hi rila hi ti-basic services ku na leswi a hi swi vona swi endliwa tolo na tolweni why swi nga ha humeleli na impela khale a hi ri na tona tikhanselara na hi mfumo wa khale na a hi ri hava mara hi ba pothole yin'we hi famba magidligidli man'we kambe a hi swi koti ku tshama hansi hi ku swin'wana swa swona a hi hunguteni loko mo suka a ntsinda ka hina mi tshika leri ha cancer ring road leyi nga endliwa kusuka kwale ku ya jika a Salem mara loko mo nghena kwala ka main head kwala ka xitandi xikulukumba kumbe kwale ntsinda ku na switarata leswi i swi vona ku loko no ni la ku pfuxela hahani loko ni vuyile swantswa ni famba hi milenge loko mo hala ka xitlhelani ve hi le ka xitlhelani mi ya tliliniki ka fambeka ku na xikontiri mara loko mo nghena xikarhi ka switandi mahemba loko mi vuya mi ta vuya mi bohelela mavhila ma movha mara tigaliyoni a hi ri a va hi va xava tikumoha ti tlhe ti overtekana ni a hi vulangi swona sweswo swintsongo se swi nga kona hikuva swo endleka ku ho ti puta kusuwana loko ndliwa xilo titeretere ta xota ina ta xota kambe ku hi ta fika na laha ti nga xotiki hi fanele hi endla yini na hi khanyana hi hundzuka switandi leswintsongo kumbe hi ndlandlamuka hi ku na switandi leswintshwa ku laveka mati na hini hinkwaswo mara mfumo mina a ni ta ku advice ya mina i ku ri a hi tekeni xitoko xa swilo leswi hi vonaka onge a swi endleki ku katani matambu nge vulavuli hi ku swilo leswi swa endleka ivi wun'wanyana a lo kukununi ofisini a bohi na thayi ku nga humeleli nchumu a ni swi twisisi loko swi fika kwalaho loko mi nga mi vulavula mi kutani hi mani vhe byena vayingiseri ku a ni tshembisiwe kwala moyeni walowo hi tatana tiva ku hi ta ya ni ya va komba malamulele east a va ha tangi se va fanele va swi twisisa ku a ni tivi ku swi vula yini kambe a va ha tangi tatana tiva ku hi kota ku ya kwalaya kambe loko mo languta vavulavuri va tindzawulo ne loko va vulavula moyeni swi languteka onge swilo swi le ku fambeni kahle loko mi languta ta ground le hansi swi na a swi fanele swi humelela ko so ni vona ingaku no ku na ku huwa xitumbelelani hi ku swi nge endleki i ta moyeni i ta tshembisa vanhu swilo swa kahle kumbe ntani ya swi vona ivi swi nga humeleli ene loko hi vulavula mi ri ho tseketsela hi nga ha foneriwa loko hi huma moyeni ku hayi wa ta laha hi ndlele ingaku i yo rhumiwa a ni rhumiwangi munhu mina ni mi twi swona 0860002543 a hi ku timingiselo me kwala u nga koho ku u angula o kwini a yini ka mingiselo nhleka enhlekani bot minjhani papa hayi pfukile mali a khensa swinene loko mi yi bela riqingho mi ri yini n'we hayi ni nga tiki ntohuma ndleleni mara ni na concern ka xikontiri xa Velvedia lexi tsandzekaka ku hela lero swa hi tikela hi ri vaakatiko ko kwala Giyani se a hi lava kota ku nkarhi wun'wani kumbe kumbe na mucontractara a ta yangula ka mhaka ku fana na leyi ku nxungeto lowu hi wu vonaka i nxungeto wun'wana lowu nga humelela hi 2019 xikontiri xi tsandzeke ku hela sweswi hi swin'wana swa koho swa switandzhaku hi vona nxungeto wa ku fana lowu humelela se kambe a swi zi swi hlupha sweswo papa a ni ri mi tshama kwala mugangeni kwala xi tsandzeka ku hela kona xikontiri loko ku ta project yin'wana na yin'wana ka vaaki ku na komiti yin'wana yi hlawuriwaka ya vaaki va yi vitana steering committee so yi ri yini yona hi ntirho lowu nge le ku endliweni va le ku hlamarisweni hi ku contractara a nga le ku endliweni ene
loko va benge hlamali hiko ani komiti leyi nga hlamuriwa ku vona ku xikontiri xa ndleka a Velvedia swi vula ku loko lava nga ko tanihi steering committee va tiva 1 va tiva mukontraktara 2 va tiva masipala 3 va tiva ndzawulo loko ndzi ku va steering committee yi tiva swiyenge sweswinharhu se yi nge hlamali se okay ka nkarhi wa sweswi a hi kumi nhlokomhaka hambi hi vutisa ka vanhu va fana lava na vo vulavula swa ku va ri mukontraktara i ri i badalwini ka outstanding ya 2019 mara loko a vutisiwa yehe i rhanga kumanga mali se vukorhokeri byi yimini sweswi i Velvedia a ku na xikontiri lexi xa ku mahlweni se a hi lava ku tiva ka n'wini wa mina a swi swi lava mukontraktara i thoriwa hi mfumo na kumbe hi masipala se hi nge i kontraka exikarhi ka vanhu valava vambirhi se hi nge swi tivi swa tikontraka totoleto leswi hina hi nga tivaka swona i ku mukhanselara wa le Velvedia i ri yini na yena a nga na marito lama nga hedzelaka wona i ri yini xi yimini xikontiri va ri ku na ti-outstanding ta 2019 leti ti fanekele ti badaliwa i lava titraka va nga tirha mali mukhanselara i ri ku mukontraktara nga se hakeriwa mali swi vula tani i ri yini mukhanselara ni lava ku tiva sweswo phela sweswi loko ri ka mi swi tivi ku i ri yini mukhanselara ni mi nyika ntirho sweswi fa mi ni vutisela mukhanselara ni twa ku i mi hlamula yini loko a mi hlamurile mi ta hi byela ku i mi hlamula yini okay inkomo hi ku ni chava ku loko swi tsutsumela ka mukontraktara swi nga endleka mi kuma ku vayingiseri va nghenile ku ve kumbexana va hakeriwangi vona hi voxe kumbe swin'wana swi fambanga kahle leswi na swo swi nga hlupheki loko mi ze mi twanana ku mi ta endlela na ntirho ni tshemba mi va mi ri na leswi mi nga tsala hansi ma yiva mhaka kona kambe Velvedia hi le ka masipala wa Bushbuckridge hi swona hi ta yi landzelela hi ta kota ku twa ku endleka yini kambe yini ni ya twa mhaka leyi ya Hammanskraal ku kahle ku endleka yini a hi amukeleni tatana Hlulani Fanwell Magayisa va hi byela ku mahungu ya wara yan'we ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano hi ta va kha hi twa n'we kumbe ri yini ka 0860 002543 hi ndlela yaleyo ni tshemba ku ma swi twa ku a ni le ku hlayini nomboro leyi yin'wana ya WhatsApp hi ndlela yaleyo xichinani lexi hi amukelaka xona sweswo a xi le ku tirheni se swi nga leswi hi ni twa ku ni kha ni tirhisa 0860 002543 guys sweswo mingisero mukana lona FM xi pfa xi ndla sweswi se yimani yena hi hundza xi ta sala xi ku tshama na wena xi ri xoxe hina se hi hundzile kambe ke sweswo mingisero mukana lona FM na nkarhi ya Afrika wa vulavula eka nhlekanelo hi ndlela leya ku twa ku kahle ku endleka yini le Hammanskraal yo a Giyani so vula ku antivi tatana muhumelerisi lava ni tatana xikwambani lava ni tatana xikwambani hi xihatla tatana muhumelerisi va ta hi byela ku loko se xiyimo xi te tani swi vula yini hi fane hi endla yini kumbe vaaki va fane va endla yini hi ndlela yoleyo ni la ku bula na Tumelo la kusuka Hammanskraal na ku twa ku i ri yini yena i suka ka Hammanskraal forum hi ndlela la ku bula na Tumelo ivi hi ta twa ku i ri yini yena hi timhaka leti humelelaka le Hammanskraal handle ka sweswo hi langutela ku tlhela hi bula na MEC Nomantu Nkomo ra lehoko kusuka ka ndzawulo ya rihanyo eGauteng hi ndlela yaleyo tatana muhumelerisi loko mi heti sweswo mi hi lavela tatana ni xikwambani ku loko se tinhlayo ti kati ku na munhu a Giyani a khumbekaku hi mavabyi ya cholera swi vula yini kumbexani hi ta fanele vaaki va Giyani va endla yini hi ndlela yeleyo ku ya emahlweni a hi tekeni ndlopfu la hi twa ku va ri yini se swi vongi nhlekani hambi boti hambi sesi vongi yi kambirhi loyi wa xinuna loyi boti vongi i bonge nkosi bongi nkosi loko yi komisiwile ya hlupha okay bongi nkosi mi ri yini n'wina la garankuwa ni la ku khomenta hi mhaka ya Hammanskraal yes
vanhu va Hammanskraal, as I said, i khale va ri la hi mhaka ya mati maswona. Loko mi langusa Hammanskraal yi na ti-surrounding villages ta ku fana na vo Kekana Gardens na vo Surumani na vo Skampanini maswona. Ene va nwa mati ya tithraka. Ene mati lama hi xitalo kuma ku ma na swivuluvulu la ndzeni. Tithraka leti va ti tirhisaka va lava kaka mati ne. Hello? Ni mi yingiseri. Hi leti tin'wana va ti tirhisaka ku kana mati emadan'wini maswona. Hi leswi swi endlaka ku vanhu se va vabya. ama humi phayiphanini mati lama. Ku na lava mataka kona la ku nga na ti-boreholes maswona. But vanhu lava nga nyikiwa tikontiraka ta ku ka mati. Tithraka leti ta vona letiya loko va chayisa va ya na tona makaya maswona. I the same trucks leti va ti tirhisaka ku va ka mati kun'wanyana emadan'wini. And leswi ni hlamarisaka ku government sweswi ne va le ku tsutsumeni sweswi va lava ku intervene, but i khale va va byela hi mhaka ya mati va nga endli nchumu. Ku ve na switereko swo tala ngopfu hi vaaki, ku va na va MEC, ku va hambi Premier Panyaza Lesufi va yili na valava van'wani va timeyara ta doroba ra Tshwane ku ya ringeta ku lava ku ta twisisa timhaka ta mati ya le Hammanskraal, kambe na sweswo swi lunghangi hi lexi xiyimo. Ku nga va ku tika yini kahle hi ku vona ka n'wina? A ku na leswi tikaka sakarame leswi nga kona ne i mhaka ya ku mfumo lowu wa hina lowu wu yimela ku ze ku va na death hi ko va intervenaka. Loko va nga zangi va vona ku lova vanhu ne a ku na leswi va nga swi endlaka. Va yima ku ze ku va na swin'wana ku lahleka vutomi hikuva sweswi va gidimaka nga ku tihuku ta ku pfumala tinhloko ma swi vona. Swilo swa vavisa saka ra mina. Nami i ntiyiso swa vavisa loko vanhu lava nge le ku hundzeni misaveni sweswi nhlayo yi fika kwalomu ka 13 ku na lava se va nga swibedhlele. I xiyimo xo tika swinene lexi hi vulavulaka hi xona. Ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwala Hammanskraal ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana Sterkwater. Sterkwater swi vula mati ya ku nuhwa. They know for many years ku ndhawu leyi na mati ya ku nuhwa. Va sitile va endle nchumu ku na vo Surumani, ku na vo Skampanini, ku na vo Majaneni. I tindhawu leti nga laha Hammanskraal. Ni mi twile boti. Ni mi twile boti wa mina. Bongi inkosi khensile swinene. Hi swona Hosi. Inkomo a hi yeneni ka Manganyi la. Manganyi veri Hammanskraal. Manganyi nhleka? Bothet. Minjhani boti? Awa hi pfuni wa n'wina. Hi pfukile n'wina ma ha ponile hoyi ni byeleni kahle hi ku tiva ka n'we a Hammanskraal leswi nga va ku swi vanga swiyimo lexiwani i ku mi nwa mati ya le tilorini kumbe mi nwa mati ma huma swiphayipanini mati lama hi vulavulaka wona. Bothet ya huma swiphayipanini. Mati lamawani i khale Bothet a hi sweswiwani i malembe. Mati ya mfumo yo hlengela nkarhi wun'wanyana a hi yona. Kutani loko ANC luza laha Hammanskraal yi ku nghena DA mati ya sungula ku nuhwa ya huma na thyaka. Va complaina swi tsandza na nyamuthana swi swa ha ri tano. Loko mo vona leswi humelaka laha Hammanskraal Bophet swa chuhisa hi ni nga na va ni nga ka laha Hammanskraal ya chuha. Last week i tindhawu ti mi nga siya ka last week i tindhawu ti leti ti nga khumbeka kwala Hammanskraal hi loko ri ku hi loko ya hala va Themba hi loko ya ku hi kwihi ku nga khumbeka ngopfu. Marukulu, Ramuti, Kanana, Surumani, Sterkwater, Skampanini. Oh, okay. Mina ni muaki wa laha Marukulu. Last week Wednesday a ri xibedhlele xa Jubilee. Bothet swa chuhisa ku tele ku ta ti-busy ta teka vanhu ti va aka swibedhlele swin'wanyana ende vanhu va hela. Hi wavunharhu ni fonele xikolweni va ku n'wana wa mina i twa ku vava loko ni ya xikolweni a byela ni kumaka rila ni ku yini papa vumbirhi manikhoma ni sungula ku chuha ku swi nga endleka ku ri yona na va ni n'wi teka ni tsutsela a doctor khani ni a hi corona manikhoma hina hi tshamaka laha Hammanskraal Bophet hi ya fa ende hi ya tele ku hela hi yini a ku na mati. Ni byeleni sweswi ko vulavuriwa hi ku kumbexani ku nga ku hundze emisaveni vanhu vo fika
13 hi ku vona ka n'wina nomboro leyi nga yi ri ntiyiso kumbe vanhu va tele lava va nga hundza misaveni swi nga tiveki ku va na cholera leyi ku ya hi mina botet ku ya hi mina va hlasela Hammanskraal a hi yona hi yini vhiki na vhiki ku lahliwa vanhu vo tala ngopfu la nhlayo leyi va yi hlaku hi leyi vona va nga hlangana na swona aswibedhlele vankhoma ku ya hi mina nhlayo leyi va yi hlaku a hi yona vanhu va hela hi atele ku hela laha Hammanskraal la mati lama i khale bopet i khale a hi sweswi a va yimele ku ri ku za ku fika nghozi yo fanisa na leyiwani va sala va lunghisa hina van'wana hi fini na ku ya nyo mingefi manganyi ya famba wala van'wana va famba fambisa mati lamawani ende hina wona kana amajarateni ya hina loko a hi nga ri na wona a swa bitiri loko a tisayiti lori a swa bitiri ho tilo letiwani ti nga hi tiseli mati se ya huma amajarateni na lama tlhava tisayiti lori swo fana ntsena ya na riseme bopete hi rilela vana hina hi kurini se vana va hina vona loko twa kun'wana hlangana na xikolweni swi vula kuchuha hi mhaka ku ri ni a ni hlangana vona nhlekani na leswiswani ni xave gantu na nchumu wun'wana wo khya phayiti mani khoma ne khiyini va tisisa ni khiyini ku ri va nga mani se lava pfumalaka mali ya ku xava mati va ta va ri njhani vana va vona hi marito man'wana swi vanhu mi chavana ku munhu a tshunela phayipini ni khiyini na chava bopet na chava sweswi mati lama yo xaviwa mani khoma ne van'wanyana va pfumala ku R10 ku xava mati xiyimo xa wona xi ta xi ri kwihi swi ri ku ta force na nhlekani hi swona bopet ma hlasela Hammanskraal khasile boto wa mina hlayisekani mani mi hlayiseka boto wa mina mi nge fi mi nge mi dlaya mati lamawani hlayisekani ni me twini papa ni me twini 0860002543 a ni tivi u ri yini wena mingisero me hi xexo xiyimo lexi hi nga langutana na xona vaaki va chuhile n'wana n'wana nga ha swi tivi ku yena ku ta endleka yini hi yena munduku loyi hi mhaka ya ku xiphiqo lexi xa mati hi ndlela yo yeleyo ku na n'wana mingiseri ni ta n'wi teka ka me ni sungula ni hundza laha ka wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela hi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela tiko rona ra hi tsandza khalanga n'wana mingiseri a nga rhumela hungu la a nge ri tiko ra hina ra hi yo ri tsandza mhaka yini ya rona ra hi tsandza n'wana mingiseri a nga rhumela wena u ri yini 0860002543 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za xana wena u ri yini ra hi tsandza na we vula tani ku tiko ra hina ra hi tsandzake hi la ku bula na MEC va ndzawulo ya rihanyo la kusuka a Gauteng hi twa ku va ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti nge le ku endlekeni loko hi languta eka leswi swi humelelaka le Hammanskraal hi ndlela yeleyo ta twa ku va ri yini vona loko xiyimo xi ti tanihi ndzawulo ve le ku va hlangana na swiyimo swa njhani hi ndlela yoyoleyo ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku na mintlhontlho yo hambanahambana leyi va ku yi ri koho leyi va ku ka ntshikelelo loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri lebyi byi va ku byi ka byi yisiwa eka vaaki se i swin'wana swa leswi kumbexani nga ta hetelela lava ku twa ku MEC va ri yini loko xiyimo xi ti tani ngopfungopfu loko hi kha hi languteka ka timhaka leti ti fambelanaka na vukorhokeri byolebyo hi ndlela leyi kasi yin'wana mhaka leyi nga koho i ku va Gauteng va pfule timhaka ta ku endla swikombelo ka online va pfurile namuntlha ku la ku ta vona leswaku mi endla swikombelo hi ndlela yeleyo ku ya emahlweni ku endlela leswaku mi ta kota ku va mi swi tiva ku endleka yini swikombelo swi pfurile hi ndlela yaleyo swi ta vula ku ri swi ta va swi kha swi vula ku n'wina mi nga ka vana lava va khumbekaka hi ndlela yaleyo va ta hetelela va kota ku va mi endla swikombelo hi ndlela yaleyo ni vula ku tsandza yini hi ndlela yeleyo i xiyimo lexi xi nga xi nga imane kuma vukela hi twa ku va ri yini vukela nhlekani
Enkombo sinana khalanga minjani. Epfokeni kuna minjani? Epfokeni mona ku swigegeni chap. Mo ni sungula ni ku. Ku na swin'wana ni hleketa ku hi fanele ka man'wana hi kombisisiwa swona kahle hi vutihlamuleri bya mfumo wa le xikarhi na wa province na wa xikaya wu nga wa masipala. Khalanga ni pfumela ku ri ti-pothole ina ti tele na joni leyi hinkwayo na pompo leyi hinkwayo na tindhawu to hambanahambana. Kambe a ni se tshama ni twa ku masipala wa joni wu xota mali yo lunghisa mapatu ya masipala lama nga la ka joni lama nga ti-end road na ti-end road ma le ku lunghisiweni hi national. Leswi vulaka ku masipala un'wana wu le ku tsandzekeni ka vaaki wo hi woxe ku nga ri mfumo wa ANC. Ni vha ni hlamula mhaka ya mati hi nkarhi wun'we. Ni tshama ni vulavula na n'wina ni ku ni le Hammanskraal mati ya laha Hammanskraal i ma rihlaza ingaku ku fana na mati mo enta ma xidziva. Ni mhaka commission ya ximunhu va tlhela va nyika report va ku mati lama ma nwisiwaka vanhu a City of Xana a Hammanskraal a hi wona. Se hi hlamala yini loko ku va na corona namuntlha ku va na cholera namuntlha na hi hlamarisana. Ntiyiso. Hi ku swi vulavuriwile leswi. Se laha a wu fanele mfumo a ni tsundzuka kahle MM wa swa mahlala ma vanhu a City of Xana. Evulavuleni a ku we are busy fixing the problem. Whatever. Nana mutana sweswi va ha fixa problem na. Vuke yimani teka MEC la ta ni khenseli swinene nkarhi wun'we. Inkomo a hi amukeleni MEC wa timhaka ta rihanyo eGauteng MEC Nomantu Nkomo ra lehoko hi vo hi bulaka na vona. MEC, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Nhlekani? I'm Nomantu, not Nomasonto. Oh, my apologies, MEC. My apologies. I understand you are facing a very critical stage as the department with regard to the outbreak of diarrhea in Hammanskraal. How bad is the situation? It's quite bad because we have 37 that are critical as we speak, and we had 20 that is critical but stable now, and we have moved them to Dr. George Mokari Hospital and Steve Biko Hospital. So at the hospital Jubilee, the 37 were still managing it, so that they can get out of danger zone. And why? How did we get into this very situation, MEC? We have done the test, and with the test, I think they are pointing on the issue of water in Hammanskraal, because even the interviews that we did with some of the members of the community, they are indicating that they had drinking water from the tap. So, which is the problem that we assume that it's coming from. But part of the things that we're having today, the deputy ministers from Water Affairs are going to assist us in terms of further investigations and the universities to check, including our environmental specialists, to check if it's indeed only water that is created there. And as a department, what kind of intervention are you putting in place with regard to the situation at play now? On my side, which is the Department of Health, we have activated the capacity that we have. We have 2 wards that we have just activated now, which are going to focus on making sure that our patients they have a proper place. They don't stay at the reception at the accident and emergency area until it's late. We have some doctors on site and some nurses that are sick. So that's the thing, including the medical support that we're supposed to do on our side. So all those things are there. And as for hospitals and clinics that are in the area, how are you seeing to it that they don't fall victim of the very same water that we are talking about? We have a civic education campaign that we've been doing not only now of preventing us from drinking the water directly from the tap, and the do's and don'ts in terms of washing our hands, in terms of boiling the water, put a little bit of bleach, put a little bit of salt in your water. It's specific. So we are doing that education program to all the 6 areas that we've identified as critical areas. But the one that we have a major problem is now it's at Xana,
where we are making sure that Xana, at least we are sorting out the problem. Was it 90% people that are coming from Canada that were admitted in the hospital? And judging by the numbers that you are receiving, is the outbreak still continuing, or it is showing some stability? It shows some stability a bit now today. That's why we're praying that we don't get more numbers. I see. MEC, you can still sunene nkarhi wa n'wina. Tirhani mi horisa rixaka. Thank you so much, brother. I can't. It's on. MEC na va bula na vona mixer of Gauteng FM. MEC batimhaka ta rihanyo Gauteng MEC Nomantu Nkomo ra lehoko. I bula na vona. Va ka va nyika xifaniso xa hilaha swilo swi nga xiswona. Va ri hayi ku ya hi leswi va swi vonisaka swona swi tikomba swi ka swi verhanyana swi ka swi komba ku antswa nyana va khongela ku xiyimo xi nga cinci leswi nga xiswoho kambe ke timhaka letiya ta nkoka ta ha ri tetiya ta ku a hi languteni rihanyo ra hina hi hlamba mavoko hi papalata ku nwa hey mativa se hi papalata mati ku nwa mati ya le phayipini ayayayaya hi yo mhaka ni kani ku tatana ncindani va ni lavela xikwambani va hi byela ku leswi ve nge yi ko case a Giyani swi vula yini hi ndlela yaleyo tatana xikwambana hi munhu wo karhata na ku pfumela na vo va tata va ta hi byela ku va ta hi byela ku endleka yini endzhaku ka loko ku kumiwe xiyimo lexi xi nga le Hammanskraal xa chavisa veka yini xa chavisa ngopfungopfu loko se ka langutaka timhaka ta mafu lawa ya nga va koho MEC va ri madokodela va koho na vaongori va yime ku lunga ku lata zama ku langula xiyimo ndhawu leyi nga khumbeka swinene i Kanana hi yo ve nge ri hi yo ku nge le ku tikeni swinene hi ku vo tala va voho lava va nge le ku teni laya va huma kwale a Kanana hi ndlela yoleyo hi dyondziseni xikwambana kambe ka sweswo hinkwaswo andzaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula a amukeleni n'wana vayingiseri hi lo hi nhlekani Ahee minjhani? pfukeni n'wina minjhani Hi pfukeni bothete. I can't. Ni vulavula na ndukwana. Hayi Hammanskraal hayi na yi tiva ni tshame ngopfu ka yona. Swi nga leswi Leswi nga leswi Hammanskraal a ni tshama kona Kanana ni na 2 months se ni move kona. So ndhawu liya mati ya laya bothete ne. As long hambiloko ku nga va ku ri swihehlo loko ri ke ni tilori letiya ti deliveraku mati layani laya mathangi ti nge se za ti susiwa nge pfuki mati laha Hammanskraal malunghile ni byeleni ku ndleka yini tilori ti kona ti rhwala mati ti fika ti dibela kwini amathangini a ti dibeli mathangini mina ni ya na xigubugubu xa n'wina xa mati na orobakiti mi fika mi kangetela tilori letiya ti famba hi starata n'wina mi fika mi kangetela mati lama va ma teka kun'wana ve nge hi le power loko mi kha mi ya Benocot mati lama va ma teka kona hi tiphayiphi layani va ma chela tilorini ende mati lama laya hi le nkoveni lawa ma teka kona va tlhela va ta nyika vanhu mati yo thyaka mayitiseni ende ke mati lama humaku nkopini ye le Hammanskraal i ma-green loko mi virisa ketlele yi va ya brown hinkwayo leyi loko tilori letiya hi mhaka i ta vanhu va ANC loko tilori letiya ti nge se za ti susiwa mati ya le Hammanskraal ma nge lunghisiwi Hammanskraal koyiteliwa mati va ku ma ta lunghiziwa ku ta na na vanhu lava nga khoma va mati va ku va ta lunghisa mikisi hi mhaka ya ku ri tilori letiya as long tilori letiya ti nga stopiwangi mati ya le Hammanskraal hi nge lunghi kambe hikokwalaho ka yini miku hi mhaka ku ta ANC i ta vona ti-politician ta kona kwalaya kwala vana va ti-politician va nga kona kwalaya hi vo va tilori letiya ti owna hi vona se ti-politician leti i ta ANC ti-politician leti i ti-ANC members tikhanselara ti owna tilori laya tikhanselara ta ANC i tilori ta tona letiya se loko ku ri ke n'wina mi kuma ku va mi tiva ku fana va mi tiva ti va mi lava ku nghenelela timhaka ta mati laha mi nga kuma mi hlangane na swin'wana swo ka swi nga tshamisekanga mi vula hi swo ka swi nga tshamisekanga swo ka swi nga tshamisekanga mi nga kuma ku va ta mi ta swin'wana laha mi tshamaka kona
tilori letiya hi lomu ta ha famba botet ti tisa mati ya mavuluvulu Hammanskraal loko i lava ku hanya kahle i fanele i ri na mali ti xavela mati lamo rifiliwa ti purify water and then i sweka hi wona lama i tirhisa ku hlamba ntsena i sweka hi wona i nwa wona i kha ni hanye ngopfu Hammanskraal ni hanye 7 years hinkwayo hi ndhawu liya na ku na vutomi bya mati ndhawu liya Nametweni bote ya khenseli bote wa mina va vulavula hi timhaka ta ku loko wo ka nga swi ndli kahle va nga ku sala ndzhaku enhlekani mi amukerile Hayi njani butwa? buta mina hi pfukile n'wina minjhani Hayi pfukile. a khensa Lorenzo Mkhari man. a hi Mkhari La tladi starta la. na ngomile Hammanskraal mas Na ko wala Hammanskraal. ya La kuna problem ekulu buthethe kumzera ntiyiso ne. Loko mi lata bona problem ya hina la Hammanskraal kumani mpfula ina. Loko mpfula yina hina hala at least na mati hi rhumeriwa wona loko timpfula ti kha tina so hi rhumeriwa wo mati ala mamothaka hala masayitini ya hina mi vula loko mi ku hi rhumeriwa loko timpfula ti katina mi vula ku loko ku nga ni mpfula na mati ku hava loko mpfula yi nga ni tiphayiphi ta hina ti humi mati mara loko mpfula yona mi ta vona tiphayiphi ti ri na mati ya ku ya brown kumbe ya green sweswi sale yi xava na thangi ni kumbe xana lava tithangi na vona kumbe xava ta hi tisela mati yo antswa mara ni gina ni realize ku ri na wo mati lama ma tisiwaka laha a ya basali se ho gina yi backup hi va lava nga na tiboholi hi gina hi tinwela mati lama ya tiboholi ya vanhu lava nga kona around laha va nga bola hikuva vuhlayiseki bya hina hi swi kumaka kona kambe hala tlhelo ra n'we section ya n'we loko mi languta ntshikelelo lowu nga koho sweswiwa timhaka ta mphakelo ta mavabyi ya cholera wu njhani ka xiphemu xexo xa Hammanskraal hala n'we mi nga kona ko va ku ri a ni a va hi tivisi ku ri okay mani wa vabya i khome hi cholera ho twa tinambara ti hlayiwaka vhele ka swiyanimoya ku ri na vanhu va so va kalataka hi nandzu mati lama ma basaka ende khale bepheta a hi mhaka ya sweswiwani vo ma 5 years back a ku ha ku lunghisiwa around la Pemba ni swi ku mati lama ya supply from around la Pemba hi supply makalisi i supply yi ze ya fika le hansi vo muritiri so a ku lunghisiwa la hi ku ze ku va na problem ya ku mati ya hlangana na mati ya sewage ya nkululu ya se ni kuma ku ri loko mi pfulela tiphayipini mi gcina mi se mi hlangana thyaka ivi ku dlina manje ko la ku va ku ka lunghisiwa swi tekenyana nkarhinyana nga va hetini lembe hinkwaro va ka va lunghisa na phayiphi ya kona around laha Pemba la but na sweswiwani a ka ha ri problem a ku lunghi nchumu hi mhaka mati i khale va swi tiva ku ri a ku na muaki wa around Hammanskraal a nga ta mi byela yinani mati i problem ni mi twiri bote ne khise na tireni enkomba tone hayi yo no swa tika va guys a kumeni mahungu ya misava hi lava papa hlolani fanele ma guys mera Giyani swi ku yini intsaba tumele tintsene bilawara ya khumenharhu mingisero mkanalo na FM makomba ndlela nokuloko ya Afrika wa vulavula cancel hlulani fanwell ma guys era va bula na vanhu ya dyondzo ya masungulo eGauteng bulanyana kantsongo na vona hi timhaka ta ku pfuriwa ka nkarhi wa ku titsarisela kahle wu pfurile kumbe wa ha ta pfula kahle MEC a va ku yini tolo a hi amukeleni tatana Steve Mabona ivo va nga ta hi byela Mavona i khosa ne ya hi twa ku vona va ri yini hi timhaka toleto kahle hi ndlela leyi a va pfula ku yini va vula ku a va ku yini MEC hi sonta hi ndlela yoleyo hi vulana nkulukumba Steve Mabona ka kusuka ka ndhawu leyi ya dyondzo ya masungulo eGauteng hi ndlela yoleyo hi vo hi nga ta va kha hi vulana vona va hi byela kahle MEC a va ku yini tolo hi sonta nakona ya hileswaku vakulukumba lava ve le ku tirheni lava Mavona i nhlekani avuxeni minjhani na mi koma minjhani hi pfukile mani ya Xitsonga xa mina xi herile xi herela kona Mavona khale phela ku ta dyondza ku endleka yini xi herile xi herile ala Joni Mavona Mavona mina loko ni
ni heta mi ni rhumela nomboro ya boy Mchangani. Okay. Yeah. All right. Hi mi rhambeli ku hi ta bula na n'wina laha sweswiwani hi vulavula hi timhaka ta online admission application. Mi tirhana hi sonta n'wina a ku na kasama tirhi Monday to Friday. No, remember we are opening on the 15th of June, 2023. And we will be closing on the 14th of July 2023. So we are giving parents almost a month for them to go through the system. But then for now we are saying we've announced they need to prepare, make sure that they've got all documentation that we need, those that don't understand what the feeder zone is so that they can know which schools to apply for. They can, consult with the school and check on their feeder zone. So we are giving them ample time to do all those preparations. Why is it important to do that? For the simple reason that by the time you open the system, it becomes easy for parents to navigate. And we also have a video tutorial which takes them step by step to say, for you to apply, this is how you need to do it. So it's quite easy. We've availed tutorial. If they go to our social media pages, you can click and go to YouTube and go through that process and understand on how to apply. But it's quite important for you to have necessary documents, especially those that the proof of address, proof of residence. It's quite important because there are those that will say, I'm renting. If you are renting, we also need the documentation that is going to confirm that you stay there. And for this admission process, what grades are we talking about? We're talking about grade 1 and 8. So all those that will be applying for grade 1 and 8 for next year, they will then be required to go through the system. You know that the grade for one to be admitted at grade 1 must be 6 years old by the 30th of June the following year, meaning in 2024, the child that will be 6 years old by 30 June qualifies to go to school, meaning that if you are 6 probably in July, then it means it kicks you out. You don't qualify to go to school the following year. So those are the things that parents need to look at. Now, you were saying this time, the period that you have given them is for them to acclimatize to the system. How would they do that? Do they go to the very system that will open on the 15th? No, they don't. If they go to our social media pages, we've attached a link there for them to, it takes them directly to YouTube, and then they can go through our system and check. It's a guide on how to apply. It's not a system. We have not opened the system. Yes. Because we're only opening on the 15th. So this one just is a guide to show them on how to navigate through the system. From time to time, but Steve, when you open your system, we will hear a lot of problems, and of course, they improve with time. From the lessons of the previous years, what can you promise the parents as and when they start applying on the 15th with regard to the friendliness or the accessibility of the very system we're talking about? No, the system is quite friendly. The only challenge that we have, is capacity. We sometimes cannot accommodate everyone who would have applied because of the numbers that we are seeing in Gauteng. I mean, if everyone wants to come to Gauteng, you know that the quality of education that we provide, we change it yearly, and we introduce what we call school of specialization, and we try to improve our education. So everyone wants to come to Gauteng, and that's why we have much numbers that sometimes we cannot accommodate. But we are giving schools money to, do what we call a self-build, meaning that they will build more classes, and then we also provide them with mobile units. And what is it that you say, I should say it before I leave today, for the sake of the parents as and when they start applying on the 15th?
No, the parents need to make sure that they have all documentation that is needed. Talking about your birth certificate, your immunization card for grade 1, the report cards for grade 7 that are going to grade 8. Those that are, here, asylum seekers, they need to have their permit. Those that are here on study permit as well. All the necessary documentation need to be collected. Make sure that you are ready, because we give you 7 days to upload documents after applying. So it's important that you must have the necessary documentation ready, because if you can't then upload, you also are given an opportunity to, submit the documents to all the schools that you would have applied to. I've been meaning to ask you this, but Steve, what about the other grades? How do you accommodate them in an event that they may need space in Gauteng? The other grades, they go directly to schools. Schools have the process on how they manage their applications, because they must check on who's coming, who's not coming back, check on their numbers, can they accommodate, what number they can accommodate. So it's a process that they manage at the school level. Okay. But Steve, you can still sunene yana mahlweni mdyondza Xitsonga ne? Inkomo but I mean okay. Nkulukumba Steve Mabona basuka ka ndawulo liya ya dyondzo ya masungulo va kha va nyika xifaniso xa laha swilo swi famba ka kona ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku endla swikombelo swa vadyondzi lava nga ta nghena ka grade 1 ne le ka grade 8 fambani mi ya ka the social media platforms ta nhlangano ta ndawulo ya dyondzo ya masungulo eGauteng. Kuna link leyi nga ta mi teka yi mi hoxa ka YouTube mi swi lava mi ri na data nyana mi ya ka YouTube. Loko mi ya ka YouTube mi ya leteriwa ku mi endla njhani swikombelo, ku ta laveka yini, hi swilo leswi mi fanele mi swi lulamisa sweswo swa ku taniya kusuka kwalano mi ta va loko se siku ra 15 ra n'hweti leyi ri fika ra n'hweti leyi taka ya Khotavuxika ri fika mi va se mi kha mi swi tiva ku mi fanele mi endla yini. 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dprsabc.co.za. valava hi bula na vona i nkulukumba Steve Mabona. laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. I sweswo mingisero mugana lona FM 17 minutes ntsena ibile awara ya 13 nakona ku Afrika wa vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela. MEC wa timhaka ta rihanyo eLimpopo dokodela Phophi Ramathuba hi bula ku na vona nhlekani lowu hi bula na vona laha andaka loko ku hume mahungu yange cholera eLimpopo a Giyani njhani MEC nhlekani inhlekani khalangana ka vayingiseri hinkwawo va munghana lonene hi khensana nkarhi mi nga hi nyika wona. Loko ku erika ku hela ka vhiki MEC vanhu va chuwa loko va kha va vona leswi nga le ku endlekeni Hammanskraal ivi sweswiwa loko hi twa mahungwini ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ongeti ku na munhu loyi a nga kumeka a ri na cholera eGiyani, mi nga hi hlamusela ku endleka yini? No, khalanga leswi swi nga humelela i mhaka ya ku ku na muakatiko wa le Giyani mara i tirha le ka masipala wa Musina. Iyele i phorisa iyele ka Hammanskraal va na training ti workshop leti va ti fambaku vatirhi va mfumo a ri na van'wani machudeni kwala va attenda course. A sungula ku vabya loko hi languta masiku laha a nga vabya wona hi languta na incubation period ya cholera leyi ku va ku is 5 to 7 days. Hi kume ku swi vula ku i kume vuvabyi lebyi loko a ri kwala a collegeini because a ku nga ri yena a ri ntsena na van'wani machudeni va sungule ku vabya. Se va n'wi admita a ri a ICU va endla ti-test ti vuya ti kombisa ku i na vuvabyi bya cholera. Se hi ri ndzawulo ya rihanyo hi release ti-team ta hina hi ti-weekend va ye ka ndyangu wa yena va screena lava vanhu va tshamaku na yena va tlhe va ya na le Mesina na a tirhaku koho va screena na ti-colleague hinkwato. A hi kumangi munhu loyi a ri na vona vuvabyi lebyi
but hi ku ka vaakatiko xani swiletani mi swi vona ku a Hammanskraal ko va 10 kilometer kusuka a Pinas Refill ku ri lawani a Limpopo. Hi tlhe hi languta ku le a Zimbabwe laha hi nga twa ku cholera a yi tele swinene na matiko man'wana ya la SADC. Ti district kumbe swifundzantsongo ka swifundzantsongo swa 54 swa le Zimbabwe swa 23 swi confirm ti-case teto. Kasi leswiwani swa 23 xin'wana xa kona xi katsela na Beitbridge. Se Beitbridge khalanga ma yi tiva ku ko fana na le Mutsini. Vaakatiko va la Beitbridge va xava swakudya a Mutsina loko va vabya va ta a Mutsina. So that is why hi ku ka vaakatiko a swi tiva ku ri cholera i vuvabyi byi tisiwa hi yini hi nga ku sivela njhani. So hikokwalaho hi ku a hi remain vigilant. Ndzi lava ku kombisa because ndza swi tiva ku hi ta va yi ni vutisa khalanga ku xana i ku hi sivela njhani. Ana hala ku ta kona kwalano ku n'we hi tsakisa ku mi dokodela se mi vhe mi hi byela ku leswi swi nge le ku vulavuriweni hi fanele hi swi papalata njhani. Vuvabyi lebyi bya cholera byi vangiwa hi xitsongwatsongwana lexi xi vitanaku i Vibrio cholerae. Xi kumaniwa a le matini xi tlhe xi kumaniwa ka swakudya. Se swi vula ku i ta xi kuma loko i xi dyile. Loko i nga xi dyi vuvabyi lebyi byi nge ku khomi. So that's why hi ku mati laha hi ya nwaka hi ku ka vaakatiko a hi nwi mati laha hi tivaka ku ri ya clean. Ha swi tiva ku ri hi na ti-challenge ta mati migangeni ya hina. Se swo sungula ku na lava va tirhisaka mati laha va kumaku le a nhoveni. Hi ku ka vona mati walawo mi fana ku mi ya boila kumbe mi ya virisa before mi ya nwa kumbe mi ya tirhisa. Kumbe mi nga chela na jiki leyi mi nga yi chelaku yi ta kota ku mi pfuna. Kumbe swin'wana mi nga kota leswi va swi vitaka ku i filtration ya mati. Ku na swin'wana leswi vitanaka ku i chlorinated ku mi chela yona mirhi ya kona ya ti-chlorine ku ri yi endla ku mati ya va skulu. Se hi swona leswi hi nga swi endlaka ku mati ya hina ya kota ku ya nga vi na xitsongwatsongwana lexi loko wa virisa before hi ya. Xa vumbirhi before loko mi ya ti pfuna a ti-toilet a hi kombela ku mi hlamba mavoko. Xa vumbirhi ta ni vutisa ku xana hi ta hlamba hi yini hi ku mati a nga kona. Ndzi lava ku kombisa ku loko ku nga ri na mati hi lava ku tlhelela ka leswiya a hi swi tirhisa hi nkarhi ka COVID. Hi kombela ku vaakatiko ngopfungopfu lava va mabindzu a va hi donatela ti-sanitizer. A hi kombela ku va sungula ku tlhelela ka leswiya va hi donatela ti-sanitizer hi kota ku nyika ngopfungopfu vana va xikolo na ku nyiketa vaakatiko laha hi tivaka ku mati ya nga kona. Swi nga kota ku hi pfuna because xin'wana vaakatiko loko before mi dya mi hlamba mavoko na before mi dyisa vana mi famba mavoko. Mi hlamba mavoko before mi prepare swakudya nakona mi hlamba mavoko. Lavawani va nga ri na ti-toilet leti ta ku flusha na leti ti tirhisaka mi kuma ku hi celile le hi va na toilet ya kahle hambi yi nga flush. A ni ku ka vona lava va tirhisaka nhova as ti-toilet mi fanele ku make sure ku ri laha mi endlaku mi ti pfunaka kona ku nga vi kusuhani na laha ku va ku ri na mati laha vaakatiko van'wani va ta tirhisaka kona. A hi mo fika le a nhoveni mi celanyana mi ti pfuna loko mi heta mi siva hi misava. Hina hi ndzawulo ya rihanyo ha swi tiva ku hi na ti-probleme Afrika-Dzonga na miganga ya hina a yi si kuma mati a yi si va na ti-sanitation ta kahle. So that is why hi lava ku pfuna vanhu hi va dyondzisa
hi ti-alternative leti ti nga ta kota ku ri va sivela ku ri va nga khomiwi hi vuvabyi lebyi. Se xa vumbirhi i mhaka ya ku loko vuvabyi lebyi byi ku khoma i twa ku wa chuluka, u chuluka swinene, leswi i swi humesaku swi swo fana na mati ya ku hunga ku i na swilo swa ku fana na ti-rice so loko u twa i chuluka swilo sweswo ene swi ta frequent i kuma ku na ku hlantswa van'wani va hlantswa i twa dora swinene, wun'wani na milenge leyi ya vava i komiwa hi ti-cramp i twa i ri irritable. Before i tsutsumela a tliliniki a hi ku ka wena virisa mati, i virisa mati i chela ka litara. Loko i chele ka litara i tlhe kambe i chela ti-teaspoon ta 8 ta chukela. I tlhe i chela na half ya teaspoon ya munyu. I nwa mati walawo loko wa ha ri ndleleni ya ku ta xibedhlele kumbe tliliniki i fanele ku va i nwa mati walawo ku ri i nga heleli hi mati na ti-electrolytes emirini wa wena. Loko wo endla sweswo i ta endla ku ti-kidney ta wena ti nga vaviseki, i ta endla ku i nga vi na leswi swi vitanaku i hypovolemic shock, leswi hi swona swi dlayaku vanhu. Se vuvabyi lebyi bya cholera khalanga ha kota ku sivela. Van'wani loko na ha ri xikolweni professor wa hina wa microbiology a ku summarize a ku cholera i vuvabyi bya thyaka, vuvabyi bya ku mi nga hlambi mavoko. Se swa nkoka ngopfu i ku hlambani mavoko nkarhi wun'wana na wun'wana. A hi ringeti loko hi nga ri na mati a hi ringeti ku tirhisa leswiya swa ti-sanitizer, hi sanitizer mavoko wa hina nkarhi wun'wana na wun'wana. Swakudya swa hina loko hi swi sweka swi vupfa, hi swi dya swa ha hisa because loko swi hola na ti-bacteria leti ta kota ku hanya ka swona. Se xa vumbirhi loko i sungula ku va na ti-symptoms tsutsumela a tliliniki kumbe a xibedhlele. Xo hetelela loko i nga endli sweswo i nga siveli i khomiwa vuvabyi lebyi i tshama i ri hayi i ko va diarrhea yi ta hela ni ta kuma maphilisi ni ta ya a chemisini. Vuvabyi lebyiwani bya dlaya vaakatiko. So a hi kombela ku a hi pfunani hi swi kotile ku lwa tinyimpi ta mavabyi yo tala hi ri xifundzankulu xa Limpopo hi nga ri na ti-resource to tala swinene, mara kwalaha ka ku ha tirhisana na n'wina na vakhalanga na vaakatiko na va ti-radio na va newspaper va yisa ti-message ta vaakatiko hi swi vonile hi kota ku wina ka tinyimpi letiwani. ni mi twile MEC, ni mi twile. Mi ta rini hi ta bula hi rihanyo ra Limpopo? Khalanga mo vulavula na lavaya va Xikwambano na lavaya va Moaba i vona tiboso ta mina a va lavi na mina va ala na mina nkarhi wun'wana na wun'wana ni nga ta a ni chavi ku vulavula na vaakatiko. Ndza swi tiva ku ri hambi mi lava ku lwa na mina ka leswiya na leswiya ma hi pfuna a ni ri ma hi pfuna loko ni ku khensani ku na lexi ma hi pfuna ku ri hi lunghisa. Se lava vambirhi i vona va alaku na mina a hi mina. Ni mi twile MEC. Sweswi mi nga vula nta ya ka vona ni ya va byela ku mi nga alela na MEC a va lava la ni khensile swinene MEC. Inkomo khalanga. A khensa MEC Dr. Phophi Ramathuba lava hi bula na vona kusuka ka ndhawulo ya rihanyo eLimpopo. Maja Moab Xikwambano mi nga ali na MEC no bula va ali na vona majala mambirhi kambe ke va ta hitisela vona MEC ta bula na vona hi twa ku timhaka ta rihanyo a Limpopo ti fambisa ku yini hi ndlela yo le ku ve na nkarhi wun'wana MEC ya va vulavula hi timhaka ta leswi swa ku vaongori va nghena masiku ya nkombo ivi va vuya va ta tshama kaya masiku ya nkombo swi helele kwihi ma-office swona na a va nga swi lavi vaongori sweswo va byela ku hey la ku cinca hey a va nga swi lavi vaongori cina ri nga ni vutisi ku ni twewe
nongonoko ubereswe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula ahlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka munduku loko hi ku tisela un'wana nongonoko hi ku Afrika wa vulavula loyi wa ntukulu wa ka xijajani i kwala na yena i Ike Ngobeni fikile a ta mi nikata nongonoko wa dzumba na mina wa ka xijajani hi ku kwala ani kasa umashaka ka hina wena hikuva swi kota ku swi meliri mashaka lero no tinandzihisa a wo ka xijajani wena ni kule kona sweswo mele xi ni tivaka xona ne i ku ntukulu wa gani ya ntima gori ya ntima ku endleka yini hayi man